Good morning, le tātou e kalesia nei tāiao, ma lor soifua, wa sa tātou ta apele nawa yaso o tuanai. O le nei lawa to e o mai alo o tau soifua ma le mātou ola i le amatanga o le nei vai yaso, whaafetai vi ia ai le atua. Whaafetai foi o no whai o tātou tu e whelua e maratina o ngā luenga sa malanga o no whaunga ar whanau. Ia whaafetai lawa e lantau singa ia e tātou. O stusi o whiwhiria e amatai le worship in Netayao, God is unchanging. Malachi 3 verse 6. But we as humans do change. We grow in the good things and grow in the not so good things. When sin hit this world, the world became our immediate influence instead of God. Jesus was born and grew up just like us as he strived to please his Father. So should we strive to be like Jesus and his character. What really matters is knowing that even though we are changing, Jesus never has, nor will he ever change. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ia whamanuia le tua tātou tapu inga nei tāiao, a me se foio I lātou o lo mata mai lunga o penga whailangi. Thank you for worshiping us, the Second Samoan Church, here on Catella in Los Alamitos. You are the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. Sing, you are the same. You are the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. So you never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God. You are the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. I worship you. I worship you. You are the living God.
Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Utapo ingo ile tuo. Let fall
ta'u atu fo'i o vale ma umo. Whiawhia o oli atu oe, o te pese lava I lo suafa, Yesu. Tātou te talo, let us pray. O mātou o mai I lau whiu e nei tai ao, ia watu la mātou whaatu I a te oe. Le pumoni e le mawhai I mātou, le whai ale nei sāminga pe ale tō mai lau pule. Mele a whio mai a nganga pa I ae, I baptisoina o mātou tangata tāpua I te tōtasi. Mātou te tāpua ia I a te oe I le whamaoni e te tawai. We thank you for this opportunity to come together, to pay attention to your grace, to be present in your glory, and to give you our praises. We can't do it without you, so we ask that your Spirit come alongside us and encourage us. Remove the distractions so we can, in the next few minutes, pay attention to your love and grace. In your name we pray. Amen. Tātou matala nei, sa minga pesu sa minga fa pesu lima, neli ie le tua.
tua sili e se le tama le alo ma le nganga pa ia. E tumu oi le misterio. Matutu le malama telefoni i ate oe. Le whaali ia i matou i tausanga o mawai o i loa nā o lo matou whaongaina. E iei le nei mātapu inga o lo matou whaia i le aso sā ma le aso sā. Whasolonga na tutu mutu mai o matou tua ai la le whatutua. O maota tau ave i Amerika nei o matou i ai. O lo matou whalangolango i le mautinoa o le nā whatamanu. O lo outu i ai o matou langona ma o matou i loa la o fio. Mai lava i te mi whato a matou le titi. O le neifo i ai matou le nei mautinoa. E whapeo na fau mai le e fau o lo matou mana vaina. Whapeo na angi le nganga pa ia o la o fio i o matou tangata ta pua i te tuatasi. E whapenafo i le fau mai o la o fio. So e ui o le whatamanu tuai. E ui no le whangupapu o matou masani ai. O lo fau pea le waina o lo outufia ai o matou tangata ta pua i lewa yaso ma lewa yaso. Le whapenafo i le nei tai ao. A matou ko ai atu i le oso mai o le la, ma le toi moto atu. Le angi fisangi o le matangi. Le nei fo i vaitau o tau mawhanawhana i le nei tu o le kelope. O na matou i loa ai leo lo whaali fau mai pēla o fio i ai matou. A matou mafau faufo i le ta ape ma le salalau o lo nu i le lava yaso o mawai atu. I ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaitei tasi. I tangata fau na matou ma futaina ma matou wheloa i ai. O i nā lo whaali fau mai ai le nganga pa ia o la o fio. Ia i matou o matou lei lo lava. La matou talo leli ia whapeo na fau lo whatasi mai ia i matou. Ia whapena na malulu o matou loto. Ma matalatala i le whaali fau mai o la fio ia i matou. Iwi lava la o upo le ngangana masani. O le order of worship o masani ai i matou. Le matou talo leli i autu fia lo i loa i at matou. Matou te i loa fo wai la o fio au e whaali mai. O matou talo i iai matou le whatufunganga i na i matou mafau fau ai i o matou tino ma matou i loa. E ta wala mai fo i le whaali o la o fio i o matou tino. O la matou ngangana o upu matou te whaongaina. A matou mafau iai ma mata tuina. O na matou i loa lea le whaali fau mai fo i o la o fio iai matou. Hala ia matou ngangana o matou tuanga i whanua. E meise la matou whailoa ia tu i tangata fau matou te whailoa i lea. O matou talo lele ia i whapena lo matou o mai i le nei vai eli i lewa yaso ma lewa yaso. Matou te utuwhi ai le vai whalanganga. Na ia maulai lo matou malosi. Matou te atua i le lalulangi i le neiva yaso. Ma moli mau i lo lofa malautala le. It seems like this is a habit that we do every week. But when we really pay attention to the forensics of the science, when we're really open to the nudgings of your Holy Spirit anew, we will see how wonderful it is that we are able to fellowship together. And it's miracle, the fact that we are here, worshiping in your space, seeking your face, discerning your will for ourselves and our community and families this week. As we gather here, we're mindful of the knowledges
that have come to put together this space. We are mindful of the institutions that are set up, like the church, and particularly this particular congregation and this space that has provided for us to come together. When we think about the many miracles, all the things that had to happen to bring us to this space in this time, our response is that of gratefulness. The appropriate response is to give you praises, to honor your name, and to give you our attention. We ask that as we do that here, that we're equipped with taking this gospel to the world this week, so that way it becomes this living water that we continue to draw from, for sustenance, for abundance, for peace, and for prosperity. O mātou tatalo le i yailo whamanuianga i la mātou putonga i le nei taiao. O lo mātou sa ili pēr i la wafio ma lo finangalo. O wā o mātou i loa o oe manuia ai i mātou. O le pai atu le tūpao lo ofu e su ai o mātou iwi. O le mātou whaitau o ili upo o fionga. Mātou te malama atili ai i la wafio. O le whataitai o le mātou whatuatua e ala i ngā ruenga whaia le kalesia. O i nā mātou te lata ai le paia o la wafio. O mātou fia ai i lo whaare mai. O mātou te talo i e whaongaina, mātou tāpua inga whaitele. O mātou ngā ruenga i le nei au lotu. Te whaima mea mātou te loa ai la wafio. I mātou mautinoa ai e te le tu lafo ina i mātou. Mai te le tu lafo ina fo i mātou le neiba yasu. La whea ngai e ma whea au ngā ruenga. O mātou te talo i eilo whamanuianga i lo mātou tulu o Samoa. Ngata o kuwhaia malo atiae. Ia whapefo ila o kalesia i le atu Samoa. I li lifa pēa lo mātou whatufunanga i le se ilina o la o fio. Ia mātou fia mātou te loa oe mai loa atili e lau. Lo mātou te talo i whapeina fo ina whaongaina e lo nganga pa ia le nei tāpua inga ma le samina. I whalau te reina ai lo malo i o mātou tangata ngā lulue. Ia mese le nei nu o mātou na nofo ai. O mātou te talo mo manatua ta māma tina mātutua o atu toloto inga o lātou soifua. Se ia iai le file mua i o la wafio i ai lātou. Mese i lātou o le maua le malosi e lava mai ai sauninga i le nei aso. O mātou te talo lele i tuli loa e lo whatu noa. O mātou mantua whanau le tunu, tui nātu vanga au le malo. O mātou te talo lele i oe te tuklafo ina i lātou. I waveo o mai le aso e file mua i le lalolangi. Whai ailo fina ngalo i le lalolangi e peo na whai e le langi. O mātou te talo i e whaongaina. So mātou tamu whai e whapeina ai le lalolangi. A o atili mai iai mātou, whawhiwhile mū le ita o lo iai mātou taito tasi. I mātou i loa ai na whasosoani e whawhiwhile mū le ita o i whafu. O mātou te talo no natua nisi, o whengai mamaitanga. Mātou te talo veo o mai le aso e whanofo e se ina ai i lātou man tangata fōu. Se fifianga lea mo lātou ainga e mese lau e kalesia. O mātou tala mo manatua foi. Fifilinga le nei atunu i ona taitai o te pena nei. O mātou talo lele i e oe te tūlafo ina le nei atunu. Le tunu malosi. O le tunu o mawhaia i lātou o na whaonga ina. Tā leni o vatu e lawa fio i o lātou tua āna mua. E nganue ina ai istaleni. Le mātou te talo lele i la vea i mai i lātou mai le nganga o le whamawalunga.
Le vai o le whamaurunga e mawhai o na lo fia ai I lato. I o na whai lea ma mea e pā uai. O mātou tatalo le li I le alo o lau talo le lei le nei aso I a lato o lo mātou whai tapo inga whatasi. I alu ma le mana. Lau ngaina ma le malosi. I maua lava ni a ngana mo lau fio mo lo ngalo. I o nala mātou tatalo whai tele. I neiva I aso fe au mga ruenga. E ta ape ma sala lau o lo nuku ma lau e kalesia. Ia iai fatasi le nganga pa ia o lau o fio. Ia mātou maua se wheilo inga I la susa mo ia e pelo suafa. Nā te talo manulenga fatasi inga te talo te ngata lava ia te totasi. Mātou tui nātu I lumo o lau o fio le ne tai au. Si le tani mai le tusa mo lo lofa tuno. Suafo Yesu Kiriso o mātou role ma te talo ai. Ese você lá no fito de uma longa de
tuma ia I mātou. A mātou whamaoni o na mai o mea se furua I mea I lo lao ai ma le whatawhaitawanga. Te talai pupuni o le langi ma to I folo manuia I ma to tele lava. Ni whengo fie hei o na mātou wola fua. Te lia mai fua I o lo nuu malau e kalesia I le nei tai hao. Ia whaongaina whanuteleina ai lo fina ngalo I le menei. We receive these tithes and offerings to pay our bills and to maintain our physical presence here. But let it also be a reminder that you are the giver of everything that we can ever receive, be, do, and have. Would you receive a token of our appreciation this morning? In Jesus' name we pray. E fionga le tua la tātou whaitawina. Ia ma rekoron ta upo wha. Tātou whaitaule whai upo tos lima. Se whapomaile whai unga. Our reading this morning is in your bulletins. It's the Gospel according to St. Mark, chapter 4. We'll be reading responsively verses 35 to the final verse in Psalm 1. Tawina mai le lominga le nei o tuspaia te uro le whengenga fōu i le ngana Samoa ma le ngana Peritania. Wo I le fiafi o le lava aso, o le whitalai atu leo Yesu I ona so. Tātou o ia I le isi tu o le vaituloto. O lātou tu o le motu o tamata, o e le maa o ia. O lātou a lea loa lea o ia. O whata si fo I mai a isi pai. Nāngi mai fo I le matangi malosi, ma wo whati mai ngalu I le waa. Toi titi a tumu ai. O ia sai me tautuni, o tō whae le uma. O lātou whawhamu lea a te ia. O whae mai a te ia. Le a o a o e. E te leo natu mai lea a te mātou a whanu. Te tulai leo Yesu ma wawao atu I le matangi. O whai atu fo I le sami file muia I nā maluia. O na pēa I leo le matangi. Ua matua malulu. Whitalai te leo o ia a te nātou. Se ale mea tō te whiwhi ai whapea. Se ale mea tō te le whātua tua mai ai. Man whau pui whāsu kutasi. Ona matua matata ua ma leo I nātou. Ma whitau tautala I nātou. O ai rama lele. Ina ua kususta I laka tatani na mai a te ia. Ia te mai le tua ala tātou whetau o whaala malongo le upo ana whiona pa ia. Na watu pe a te ia o na lava vi inga. Nesi o te whau o baba. Mal tātou Father's Day le mai aso o mawai. Na whaileo sina sapati na so mafua. Na amatarola I o mawhau I le reflection o le nei tai ao. Whatutua. Pe o le o ngā tutonu le nā o la tātou whetau ngā tusi. Ma pe e lea ia se esi e umi lona soifua I tutonu o le kalesia ki riso. E le I loa le tāu o le whatutua. Ia se ilonga e tama mea o I le whatutua ma sa e ula vale fo ia o ele titi e le mawhai e ona e loa le tāua o le nei maa tuli manu I le tātou whatuatuanga. Watanga I fo I mai e le mawhai ona e I loa le tua se I vanga nā o e whatutua.
Whamaila tātou tusi o le tua o le nganga lava ia. O e tā puai a te ia, e tā puai la le nganga. O whaongai le tio ata leo le whatutua. Ia elo manatu ua whangongo tangi ao le nei, ma tā opo le whatutua ia tātou ua loa tausanga o tātou whataitaina. For those of us who have been in the faith, in the Christian faith, this notion of having faith is basic and fundamental. It's the substance of things hoped for. That's what Hebrew 11 say. It's when you have something that you're hoping to achieve and it becomes something real to you. That's what faith is about. It's the assurance of things not seen. E pe o le definition le na o le whatutua. Whamaile upu whaasamoa o le whaalangolango I mea ua whaamoemoe I ai. So a whape I aiso tātou whaamoemoe o le lupe neilo tātou whaamoemoe fia whau I le lei, le whale tā puai o le tua, le whaatama ia I le afi, a whapea I eiso tātou whaamoemoe le nā. Whamai e le mawhai o na tātou a ngaia ina si panga nā o tātou whatou tua. O le whaalangolango I mea o tātou whaamoemoe I ai. So e whapenale winga o le skilling lea. Ia no whapelea. Ia, e whai asi mamao le whatutua mō tangata e fau I le whatutuanga. A tangata fau ua lewa na iai le whatutuanga pe ua whangongo tangi ao ne definitions. So the challenge that I had to wrestle with is if you're new in the faith, it's hard for you to put some handles around this idea of having substance on things hoped for. It's difficult for you, perhaps, to understand what it means to have faith. If you're new in the belief, if you're a baby Christian, but if you've been in the faith for a while, you sort of like skip over it. You sort of like it's in the background noise. And either extremes is problematic. So the challenge I wanted to share with you is perhaps bringing it closer to something that you know very intimate about, so that way you can begin to make the extensions and connect the dots and figure out in your own way what it means to have faith in God, what it means to have what you hope for occur as something that's real, something that's substantive. You know, I came up with this idea of consciousness. I said, maybe you have a challenge with faith. Maybe you've been at this so long that faith is innocuous. Maybe you're not able to make the connection between your actions and faith, because the Bible says faith without action is dead. Maybe. But perhaps consciousness is a lot closer to you. Ona o mafo faulea, manaia pe atato tangai I loa o lo I le tangata. Manaia pe atato tangai I le upu pertania leo the consciousness, the awareness. What is it that you're aware of? How do you become conscious? So, you know, for example, I would sometimes preach on and on and on a subject, and I feel conscious that my wife has checked out a while back. And I think you will find this true for you as well.
that you have this proclivity to be conscious of everything. It's built into you. When you get up in the morning, you want to know. How are you getting to work? You want to know that you have gas in your car. There's this proclivity that you want to know. You want to be conscious. You want to be conscious. And we've said this before, that the totality of knowledge, the totality of all that you can come to know, consists of what you know. And what you know you use all the time, and you don't require faith to access those parts of your consciousness. What you know is what you know. You know that we worship here on Sundays. You know that we read the Bible instead of the Quran. You know that parts of our service is in Samoan, so it may or may not be accessible to you. You know. And what you know is what you use. And we also know that there's a body of knowledge that we don't know. There's a ton of things that we don't know, much more so than what we know. Thanks to the internet and the extension of these platforms, we're able to increase the amount of knowledge that we know just by tapping on the keyboard. O le awhainga atoa o le iloa o le tangata. A e iloa, e le mana mia o e whatutua. Lisi le me te le na lape ai e kerisiano. Ele mawhai ona tātou whaalangolango pēr I mea o tātou iloa ma masani ai o na tātou whaimai lea e saule atua ma tātou iloa lea atua. Le ai. E mo I o lea tātou te whaitaua tusi ua afe ma afe tausanga o tu pepa. Ai le mawhai ona tātou whapea ua ato toa le iloa o tātou I le atua. E tau wala mai mea o tātou iloa. Ai eise mea e le iloa e le tangata e te tauna manao I e iloa. Mena na whetalai e le li I whamai a whai e le pe o tō o tamaiti nei. E le sao atu o tō le malo le langi. O le ale wingo le tala le li. Ai ni le tamaititi. O le te le I o le iloa, e fia iloa e le tamititi, ina ia ola. A o le manawa o lona tina, e le ai le tamititi, e le iloa e me ta o le fia ai, ai se a awa a ai lona tina, ua ma ona fu o ia. A ma lili lona tina, ua ma lili fu o ia. A le temi lava tu, ese ai le pepe ma lona tina, ona nau rola ia o le alo toto e fia iloa. So whamai la le li ato e fo ia o tō I le mera nā tamaiti fia iloa me o. E whai mo o tō le malo le tō. Jesus said, suffer the children unto me, for like them are those in the kingdom of heaven. Meaning that this proclivity of a child to learn and continually learn and learn intensified is something that we would all aspire to. Because Jesus knew that once we depend on what we know and what we know only, instead of having this proclivity of children to find out what they don't know, then we will not be able to access some of his teachings. And then, of course, the third part of the totality of knowledge, of consciousness, is that which we don't know that we don't know. That which we don't know that we don't know, it's quiet. I leisa tātou tala e whai, la tātou te le iloa, tātou te le o iloa. I le tala tātou whaitawina, iloa le lei e tawe le aia le winga o le waa.
capacity o lato va le mawhai na ave tangata e se tō tele a wai ngoto. I lofo I lato o tau tai o le tūloto. Ia winga o le tūloto e te mi e matangia ai. E te mi e whā ai. Na wafatia I lato I le aso le nā. Mana tua I lato o lo nofo, lo moe le li le tō muri o le wā. Na whangu lola ia. So se isi lava e pese I ele se ao ngā ai o lo whai se whawhita o li. E whapenale winga o tātou. I le manao tātou I se tangata nofo e le isa na me whai o lang oi nua le nunga I tōl tō muri. A le tau tatali o le wā. Nei lo le lei ala e so te tau na whasoswani me tangata le moe. O le nana leina whawhangu. They know that. Me lato te le I loa lato te le I loa. Tamalena moe to wheo nei tu. Leo tato I loa nei o le alo o le atua. Ke riso manu malo a le vaai a tau le lea o le tuloto I le aso le nā ina o matangia no lato wā. Le atali o Iosefu. Le tama Maria. Peifu I lava o I tato. Ko tōle whai le aso le nā nei lo le lei lawa e so e mawhai au na mai lo lato wola I le tūloto I Galilea. Mena nā laina whiwhiwhi. Ina ko tūlai Iesu wawao le matangi malu lo leo le wasa. Ona sifi maila I o le whiwhi le nā. I le whiwhi le tangata leo o ustai ai. Le sami mai. Ia o lato pay attention I le mea leo o lato whiwhiwhi ai nei fō le tangata tama Maria e whamaileli. Wala no tō whiwhiwhi o nei le lava o tō whatutu. Tato launga na. E lo manatu e mea o lo tutupu le soifua ma le olo tangata I le vā o le sia sa ma le sia sa. E pese I e langa ai o tātou langona. O na tātou whaalamo lango le I mea tātou te loa. A whaipo I e iaini mea tātou te le loa e te tau nei loa o tātou sa ili ina I e loa. Ia ma tā upu ale o whatuatua. Lo tātou wa ngai a fi le mua o le whina ngaro le tua. O tātou I loa o mea tātou te leo I loa, tātou te leo I loa. Whina mi e tātou whatutua. We can always depend on things that we know and we use that. That is such a comfortable blanket for most of us in the faith. We don't want changes in our lives. It's too disruptive. That's why this order of worship that the congregational churches in Samoa continues to use is something that we as officers of the church maintain. Because life is too disruptive and people gravitate to those things that they're comfortable with. But I'm here to tell you that if we stop here, then we will miss the object lesson of today. If we stop here with what we're used to, what we're comfortable with, then we will miss out on the gospel of Jesus Christ. But if we, like kids, continue to have this proclivity to continue to learn, to continue to be open to new things in spite of our stodginess, if we continue to practice our faith, then we will have these lives that sing. We will have these lives that are substantial. We will have these lives that are hoped for, but are meaningful today.
O le ale lui mo tātou le neva yaso. E le tau whaatonuina le paia o lo tātou nuhu ma le kalesia. E le whaatonuina fo i le whaiwheau. Fionga te te whono malana laulau. Ia na o se whautuanga lau, le au na le tua. I te u tātou whalangolango i mea tātou te mautinoa i ai. Tātou whaamawalunga i lo tātou maosi. Ia e ngalo ia i tātou le whaali fo mai o le tua. Sawa nei tai au, ma whenua i mawhewhi au o launga i lisi whansa lea, ali CCUCC. E matala noa lea ma le tina. No whetula ia, we're exchanging notes and whatule, ese ma nei o dato whatu tua. Wei le whatu ata amasa, whatu au whenua I fwene iau. O te le lofu pe o te toe mana tuaina lo I ngoa pe awa ese. Ese ale mawhana whana o le tua. Ese ale mawhana whana o le tua. Ta mai ana tala, the whole idea of building rapport. You ask them questions and then you share with them your true experience lived. And then after that I gave her a hug. Pele winga lo tala. O tātou e te lele mea lea o lo finangalo I eile tua. Te wala mai lo Natalii. Lo nalo Yesu Kiriso. E awhapea a tātou tā mau I whata manu tuai. O manatula I o sopo loa le finangalo le tua e le whaonga ina o isi tangata. E ipu ma wha ailo na finangalo. So the last story I wanted to tell, everyone knows that Reverend Sam Pullen has moved on from this congregation, the congregation across. So on Friday they had a meeting and Tina and I were representing our church. And it was about an hour long, hour and a half. And one of the ideas I gleaned from that reflection and conversations, they were saying that we are not a gay church. We are Christ's church that is gay affirming. I thought about that and I said, wow. And I think that's true with our church as well. We are not a Samoan church, but we are Christ's church that's Samoan affirming. O whea te aru iai a tala noa man whaiwhi au lama mana. O whea te aru iai a whasa moa mai lea oa. Whiwhi te mea te sa ili e runga le internet e te le mau ailenga ngana lea. O le winga nā le tala. A li lifa tātou I li lifa ia o onga Yesu Kiriso. I li lifa I ana tō whamanino, I a tātou sa ili na I a mautinoa le winga moni o le whatutua. Whateitai la tātou sa wali I le aso ma le aso. Ona ato toa leo le malo le tua I a tātou. I ona I upu lua nā o man o mawhawhawina I le niwa yaso. I mamori atuai lo o nganga fifia le tātou kalesia. Tātou whamalosi a tātou maruenga. E whautupa ea tu putinio lo pa unisi o tātou la fonga o lo awina. I le masina ma le masina. Ia e lo lotu fuinisi. E tātou whamalosi. O le whatuatuanga le nei nei loe o tōtua a ma mātou mātua. O me whamai leo lātou ua whao pa I o lo mātou tu. I le tala lea. Lea tala. Tala I le tua. Whaali manino mai no naro Yesu Kiriso. Le tua e lofa. Le tua e tuku awano.
o le tua fu e manuia ai tutulanga. La tātou whai ule nei sa minga i le pese o sa mia le fu pese. O oe o te malu ai. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. He dwells in that city, it cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. He causes war to end throughout the earth, breaks the bow and snaps the spear. Be still and know that I am God. Hide me now. Hide me now.
tai tato o whebese. O mona fu lawe i le ngā wenga fu e loo whai e te bese i a misi fu i lato group. I le whawhitai. O lo tato whatasi pia mai ta maa ia ke leti mai bonga na ua whasosolo i na whio na ua iei le fuafuanga fu i Samoa le masino mua ia whatatia ai le fuafuanga tangata ia le tua e whatau wina ia talo ia na tua pia ia le suma toina i tatu tau sana. This is the other part of your faith as well that needs to be acted on. If you have an opportunity, just visit Toina Kileti, out on your own, especially you that have cars and modes of transportation. Maybe do something you've never done before. And it's one of those glimpses, right? Once you glimpse it, once you go visit somebody that you've never visited before, it's yours. It's a gift that continues to give. It's the expression, been there, done that. But once you check it off your list, it's something that you will always have. And you don't have to do it again, but you'll have that experience that you would not have had you not risk and do something that you wouldn't normally do. A lot of our young people are attracted to this sort of like Instagram-ish type of event. But I suggest that you have this proclivity towards stuff that you can control, stuff that are really close by, something that we have access to. Yeah, pero na mena o mantuina la whangafua le maftanga o te vau pe masani e vaso montolo ia maftanga te mala na whaila la tu fono pe o whao o mea la tu te tai ia i manuia te lo tato mu i neva yaso te ape masala lau i manuia whainga marolongo lo whengai matatu whanau la whai u tato sa mingo e le tau. Let us pray. We thank you for the opportunity to come and worship you, to pay attention to your grace, to listen to your scripture, to hear the lyrics of your hymns. Now it's time to go out in the world. If we have but one request, it is this, that you give us the courage, give us the boldness, remove the fear, so we can have faith in you, so we can leap out, so we can become substantial in this world that your Spirit hopes to bring about. That is our prayer. O mato wo le si uyo le nei maftanga le li. Mato longa na ina fo ile anyangi mali o lo nganga ba ia. Le mato tutalo ia papa veloa le na malosi. Mato te atu e le larolangi ma mori ma wina le lofa la vea i o la wofio. Le lofa na e lave ina ile o so o mai le tuloto i Galilea na muana mualawa. O le nganga fu le na o lo lave ina i mato fatu tua i o mato tupulanga mo mato temi. O le mato tuua. I tumo mai o mato lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mato li faola. Lofa muti vale o le tua tama. Na maftanga le motusia maloa nganga pa ia. Lunga le ia mato malau whanau le lalolangi a o. Nei se yo i le whakavau la. Amen.